Salvatu sofapelo Iesu Kiriso lo tatori lo tato faola le tua manu malo le taiao le taiao o le toitu le taiao le e ai au Kirisiano na to te fa manatu ina ile toitu o lo tato ali lo tato faola. Good morning, this resurrection morning, a day that all of the believers, this is our victory day, amen, as we celebrate the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. It's such a blessing that we can gather together and fellowship together and give praise to our God this morning. Ia le tua o le au tei nei tātou le tatalo na tātou whanau molongo whātasi le ma o le upo le tua i le nei tai au tātou tatalo whafteitele la wano mātou atua e nei tai au pēno mātou whanau molongo a o whafoi e lau whanau le vi inga i a te oe mai le taele o mātou loto mātou te whawhetaia ma vi ia oe a wā e tatau mo no mea i a te oe le vi inga le taimile nei lo mātou atua wa mātou o mai le whaita wina o lau upu ma mātou whaanongo longo au e wheta lai mai a te i mātou whaftai le nei tai au o le tai au o le manu mālo o toi tū manu mālo lo mātou ali i whaola o lo whaamanatu e au auna o le tino ke riso i so se vaenga o le lalolangi i le neiva i taimi o le tausanga le li e whaafoi atuai le nganga whaafitai o no ua e whaola ina i mātou mo lo mātou au auna i le atua manu mālo ua toi tū mai nei le maliu ma le oti na ua soifua manu mālo o lo mātou whaamanatuina i le nei tai au e ala atu ailu mātou tatalo le nei tai au ono Iesu, and everyone say Amen. Praise the Lord. It's such a blessing to be in amongst the brethren this morning as we come to celebrate the resurrection. Inaiva yaso watua na'i o lo tatou tala noa i le toe tū. Amen. O lo tatou iei le mtapu e luas fulu a le Ioane mai o lo tatou vaava ai le mea na tutupu i le aso le nei, i le tai au le nei, i le vave au le nei, o lo tatou tala noa i le matautia ma le anga le lei, ma le whaamaoni o le atua o Iesu Keriso o le na toe tū manu malo. Amen. Amen. So this morning we come together, and for the last few weeks we've been talking about his resurrection, and with all the brethren around the world, today we celebrate, today we remember. We do not serve a God who is dead, we serve a God who is alive. We serve the risen Lord. Praise the Lord. Amen. So tato toe te patasi le tato mataupu, lo tato whaita wina le mataupu e luas fulu o le Ioane. Manatua failonga o lona toi tū. Failonga mua o lo maua le fai upu mua le tāpu e lua se fulu. Fa mai uwa ayatu ma riel makatala i le maa ua ave e seina i le tuunga mau. Failonga mua o lona toi tū. Ua matala le tuunga mau. Praise the Lord. Amen. The first sign of his resurrection is the empty tomb. Failonga lona lua maua le fai poe lima. Fa mai ua puno atu Peteru ma wailoa e ia o ie na tanu mai ua tuu. Aisea, ua le aise tino Iesu, ua toe tu manu malo mai. Whainonga lona lua o ie na tanu mai le whaola. The second sign of Christ's resurrection this morning is when Peter went to have a look inside the tomb and only saw the grave clothes. And we talked about how his resurrection body, his glorified body, his new body had just gone through the material of the grave clothes. Amen. And he rose back to life. Praise God. Amen. That death could not hold him back. Yes. That the grave clothes could not hold Jesus back. Mainga lona tolu tato mata e vai aso na te enei fai pasuma le lua fa mai na I loa foi e a ngelu. Le toe tu mai o le li faola fa mai fai pasuma le lua a o a ngai Maria le makatala le tuunga mau matangi ai o ia fa mai o nei loa tu lea e ia o a ngelu e to o lua wa ofu sisina. Praise the Lord. Amen. E o lava I le nei tai au na moli mau a ngelu I le toe tu manu malo mai o Iesu Keriso o tatou faola fa mai le moli mau a mareko I lona matau pe skulu ma le ono upua a ngelu fa mai o loa o tau sa ili ya Iesu le Nasareta e leo I nei o ia.
a ua toi tu. Praise God. Le moli maua a ngelu e faailoa mai ia te i tātou. E o mai le tai au le nei, le au kerisiano umalava, ua toi tu manu malo mai le li I faula. The third sign that we know that Jesus is risen was the angels. That Mary Magdalene in verse 12 last week we read that she saw 2 angels in white. And in the account of Mark, the angels declare, you seek after Jesus Nazareth, but he is not here. He is risen. So even the angels, all of heaven anticipated this morning the resurrection of our Lord. But ainga muli tato na ngata mai ele tato faitau le vaiaso na te enei. Ina ua faailoa e Iesu o ye lava ya Maria le makatala. Le ulua I tangata lea e leo se tasi o le au so. E leo se tasi o taitai. E leo se tamā foi. E whamei o le tina. Na tatu I loa I leta e au na siasi e tina le tuunga mau Iesu. Ono lo lato walo lofa I le faola. E whamei o Iesu na ia faailoa muai o ia ya Maria le makatala. Le tina whamei o le tina sa whaamanga loina ana ngasala. Whamei na whaamalo loina o ia e Iesu. Ina ua tulia e se te moni e fitu mai a te ia. Ai ua avea mauluai moli mau. Le tina ya Maria le makatala. Whamei whaipasuma le ono ua whaaliu ma whetala yatu Iesu ia te ia. Mariai. Ona whaaliu leo Maria ma whape atu. Rapo nie. Lona winga le a o a oi. Lena tato a o ina le vaiaso lena te enei. Nei loe Maria le leo ole leo mamoi. Amen. Praise the Lord. And the final person that we see is the sign of the risen Lord was the first person that saw Jesus in his resurrected form. And that was Mary Magdalene. It wasn't one of the disciples. It wasn't one of the men. It was one of the women. We know that this morning, early in the morning, Mary Magdalene was one of the first women at the grave. And as she sat there and as she wept, Jesus came and met her. Praise the Lord. As she waited for Jesus, as she waited for the dead body, remember last week, she was looking for the dead body. But Jesus was waiting to reveal himself alive to her. And praise God. Amen. Na whai wina tato mata upul vaiaso lea na te nei upo Iesu ya Maria. Whape atu ai o ia, a ia e alu I o uso. Mana tua o le urua I taimi lea, na ta uso inai e Iesu le to asfulu ma le to atas. Whamei o ia ya Maria, alu I o uso, ma whai atu ia te ilato, o te wae I lo tama, ma lo o tau tama, o lo o atua, ma lo o tua atua. O le tai aule nei, o le tatu mata upu o le uruai, po upo Iesu I ona so. Last week we ended in Jesus saying to Mary, after he met Mary, and after Mary reached out and wept at his feet, he said to her, Mary, go to my brethren. And we know that this is the first time that he calls his disciples brethren or brothers. He calls them servants, he calls them friends before the cross. But after the cross, we found out last week that we have now been reconciled and we have become co-heirs with Christ. That he calls every believer brothers. We have become a part of the family of God because of the resurrection. Praise God. And he says to Mary, go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. And this morning, we get to hear the words of Christ as he speaks to the disciples. O tātou mta upu le nita ao, mo wai whai pasuma le iwai o luas fuma tolu, o nei whai upu, tātou te talatala no ai, I se mata upu whapea, ua faailoa Iesu I ona so. This morning, we read from verses 19 to 23, in a sermon titled, Jesus Reveals Himself to His Disciples. So we get to hear his first words to the 11, praise the Lord, or to the 10 initially. So, mawala o tusi whai tau, whamulmole, tātou whai tau mai nei whai upu ia, skulwiva, e o luasuma tolu ona o whai tau ina leo le whaperitania. Wo o la fiafi, a maua, ia. Wo o ia fiafi, kore ua ia so leo le vai sapati. Whai toa o le mea na poto ai le au so.
ona o le fefe ia i taia. O maliu atu Iesu ua tu i tutonu. Ona whetala i atu lea o ia ia te i lātou. Ia o tō manuia. Ua ia whetala i atu lea mea. Ona whaali atu lea ia te i lātou o na 5 malona i tū. Ona oli ai lea o le au so i na ua lātou wa ai atu i le li. Ona toi whetala i atu lea o Iesu ia te i lātou. Ia o tō manuia. Whapei ona awina mai o au ele tama. E whapea foi ona o awina atu o tō. Ua ia whetala i atu lea mea. Ona mā nawa atu lea o ia. Ma whapea atu ia te i lātou. Ia o tō talia lea ngā pa ia. Ua lātou umalawa tō te whaamangaloina ai ia lātou umasala. Whaamangaloina ia i lātou. O lātou umalawa tō te tuupea ia i lātou umasala. In English it reads this. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. 21. So Jesus said to them again, "Peace to you. As the Father has sent me, I also send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained." O le tata mta le tai au le nei, ua faailoa Iesu I ona so. Ua tata I loa o le tai au o le toe tū. O le tai au le o le toe tū, ua tata I loa ai. Ina ua toe tū mai le ali I whaaula, ua malie ato o toa le fina ngalo o le atua le tama I le maliu o lona alo. Ua tata I loa ai foi, ua whaamamaina ata atou soli tū la fono. O lona toe tū, ua tātou I loa ai, ua ave e seina le malo sianga o le oti. O lona toi tū mai fo'i na ie oti, ua tātou I loa le nei tai au, ua mawai e le tangata whaatuatua. E iei oe maau I le nei tai au, ua maua e I tātou le ola e whaavavau. We now know the relevance and the key and the importance of the resurrection because it reminds us that God's wrath was appeased, that he was satisfied with the sacrifice of his son. We know that from the resurrection that our sins are forgiven, that his blood was the atonement for our sin. We also know that from his resurrection that death's power has been removed. Amen? Amen. And in his resurrection, we as believers, you and I who believe and put our faith and our trust in the Lord Jesus Christ, we believe that we have eternal life. Almanatu mo to mawele ni tayo. For me, ile alava fiafi for me fa upus fumaleiva uo ile afiafi o le ulua iaso lea o le vaisa pati o te fiatala no mua ile au so. Awata to te maua ile fa upus se fumaleiva ile amatanga fa mai o le au so fa mai wa fefe I lato. Fa mai le fa upu mua uo ile afiafi o le ulua iaso lea o le vaisa pati. Lea wa tato I loa na faailoa ai a ngelu itina. Ua toe soifua Iesu. Lea fo wa tato I loa o le vaveao o le vaisa pati na luai Maria le makatala I le tuunga mau. Ma ua I loa ai le tuunga mau wa avanoa. Ua tato I loa fo I mele mtahupu a Luka. I lona mtahupu e luas fumalfa. Ina ua toe tu mai Iesu ma faailoa o ia ya Maria. Fa mai na faailoa foi o ia I so e to lua no atu I e mau. Le aso lea po le taiao lea o le toe tu. So in his resurrection body, Jesus Christ rose again this morning. It says there in verse 19, the same day at evening being the first day of the week. But we realize now that Jesus had revealed himself to Mary Magdalene, because we read that in the verses just above. In the book of the Gospel of Luke, chapter 24,
it says that Jesus also revealed himself to two of the disciples who were on the road to Emmaus. The question is, where were the disciples? Ole fesili, o fea sa iai, Iesu. Fa mai le faita wina o le fai sumatasi, ua ole afiafi, ole ulua Iaso lea ole vaisa apati. Fa mai ua punitia faita toa o lea mea na poto ai le au so. O fea sa iai le au so, ua poto i le mea po le potu na punitia ai le faita toa. O le ale mafuanga fa mai, ona ole fefe ya Iuteia. Faailoa Iesu, o ia i a Maria, faailoa Iesu, o ia i so e to lua no e mau, a o so e to sfulu, i fai upu ia lo tato fai tawina le tai aule nei, o lo iai lato i tono le potu, fa mai ua punitia le fai toa, ma ua fefefe ya Iuteia. I le aso na whaasata roi na Iesu, na salala wai le au so. Na Ioane, le so walo faina manaiti na. A o so e a Iesu, fa mai na whaasala la wina, na watu lava i lato i le mea, e o i ai mato e fo i o lato ainga, aisea, ona ole matatau. Matatau ia Iuteia, ona ole whaasalanga ua tu uina i lo lato teitai. I le po le asu whareile, o lea o malama le tai au le asu sa, o lea ua o le afiafi o le asu sa, o lo tumu le au so i le matatau. Matatau ia te ai, matatau ia Iuteia. O le mafuanga foi o le lato matatau, ona o loo whaapea foi ona whaamatau wina i lato e tai o Iuteia ma le au Fariseo. A tatou tilo le mata upu e lua sifulu ma le fitu o le mātaio, fa mai le fai upu e ono sifulu ma le tolu. Ina ua maliu Iesu ma ua tanu mia, fa mai ua whaia le filifilinga le au Fariseo ma tai Iuteia ma whaapea, lea li ie o le lato mana onga na tu inatu ia Pilato. Fa mai ua mato mana tua e fai mai le nātanga te pepelo ina o ola mai o ia, a ma vae aso e tolu, o te toe tu mai. So na whaalongo foi le au Fariseo ma Iuteia, na tau e Iesu, e toi tu mai i le aso tolu. Fa mai fai pe ono sumul wha, fa mai le mana onga ale au Fariseo, o le nei ia e fetala Ieane, ia wha mauina le tuunga mau, se ia o i le aso tolu, ina nei o atu ono so i le po manga oi ia te ia. Sa whapea foi ona iaise mau pepelo, na tuina atu e le au Fariseo, i lea fo i tai au. Ona, o tangata tau na lato tuuina i le tuunga mau e leo ina le whaola, na lato moli mau ina fo i le toe tu mai. Ma ta upo e lusu ma valu fai upo e skulu ma le tasi ma suma lua, i le māteio lava le lua skulu ma le valu. Fa mai le tala le moli mau a tai po o tangata tau. Fa mai, ona whetala i atu ai leo Iesu, ua la o tangata tau, wa toi fo i atu i le au Fariseo, fa mai ua la o fa auta o atu i le ai nisio e na leo. Ua ta watu i le au fai tau langa sili, mea ua faia, mea na tutupu i le tai au le nei. Ona la tau fa apoto ai le fa atasi matoe ina ua la tau fili. Ona a watu ai lea o tupe e tele i le au ua fa ape atu, ia o tau tau watu, no mai ona so i le po wanga oia te ia, a o mātou momoe, o le tala pepelo lea lena, tuina atu, ma whaasala la watu. Ona o le matau ma le fefefe o tai a Iuteia, ni toi tu mai Iesu, a o whele au so. O lo fefefe le au so manu nofo i tutonu, ma le fai tutoa, wa tapunia, manu nofo ai ilo lato fefefe. So this morning, the disciples were afraid. How do we know the disciples were afraid? It says that on the evening of the day of the resurrection, Jesus has revealed himself to Mary Magdalene. In Luke, Jesus has shown himself to two of the disciples on their way to the road in Emmaus. But it says that the disciples were in a room where the doors were shut and the disciples were assembled for the fear of the Jews. And we've just read in Samoan that in Matthew's account, the Jews had given out a false claim.
So they also feared the claim of the resurrection. The Jewish leaders heard that Jesus would say, I would rise again on the third day. So they put out a false claim, and in Matthew 28, they actually spread this false claim. The false claim that the disciples would come and steal the body of Christ. Amen. So all of this would add to the reasons of why the disciples were afraid. So where were the disciples? It says there in verse 19, the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for the fear of the Jews. So we le taeao le manumalo, le taeao le na toitu mai ele li faola, au le au so fa mai ua fefefe I latou. Manatu lona lua, o te fia au mai ele fai upu lava le sefulu ma le iwa ma le fai upu e lua sefulu, awa ama vai atu le fefefe le au so ona li ua lea I le oli oli. Fa auta fo le fai tawina, fa mai wa punitia le fai tatoa o le mea na poto poto ai le au so ona o le fefe ya yu taia. Ai so ai ma le fai upu, fai tau, wa mali watu Iesu ua tu I totonu. Ona feta la yatu lea o ia ya te ilato, ia o tō manuia. O le manatu lona lua le tae le nei, ua oli oli le au so. Fa mai le fai tau, e wi lava ina punitia le fai tutoa, e wi lava ina poto poto I latou, ona o le fefefe ya yutaia. Ai fa mai e le mawhai ai ona tu ua ona, e le mawhai ai ona tu ua I le alu watu o Iesu matu I totonu ya te I latou. Fa mai le fai tau, wa mali watu Iesu ua tu I totonu. E whape whea, mana tua o le punitia fai totoa, o lo whaapea ona wha mau mawina ma lato la lafi fōlinga mai, o lo lato la lafi totonu o lea mea, ona o le matatau ia iutaia, ai wha mai wa mali watu Iesu. E pei ona le mawhai e ia ona tau fia, ia tanu mai ona tau fia le tino Iesu. O le tino lava lea na mawhai ona ulu watu I totonu I le mea o lo iai le au so. E wha mauria I fo ia te I tātou le tangata whai tau le tino o le toi tu, le tino o le tino mambanu o le ali faola, I lona tino toi tu, na le mawhai ai fo I le potu, na tuina ai le au so o loo fefefe, o na tawhia le aluatu o le ali faola, ma tu I tutonu, fa mai le whai tau, wa mali watu Iesu, ua tu I tutonu. So Jesus, in verse 19, it says the rest there, they were assembled in this room, the doors were shut because of the fear of the Jews. But it reads on and it says that Jesus came and stood in the midst. Even a locked room could not deny the resurrection, the resurrected Lord to appear before his disciples. Praise God. Amen. As the grave clothes could not hold Jesus back from the grave and from death, so could a room could not hold the resurrected Lord appear to his disciples. And it says in the book of Luke that when he did appear, that they were actually terrified. They were frightened and actually said that they thought it was a spirit. This was the resurrected Lord. This was the resurrected Lord that Mary tried to hold onto his feet. This was the resurrected Lord that the two disciples on the road to Emmaus and said, wasn't that the Lord that we were with when their eyes were opened? He appears to his disciples who are afraid of the Jews. And Luke says that they were frightened even more, that they were terrified, and they thought that he was a ghost. Amen. They thought that he was a spirit. For me, le ina ua mali watu Iesu ma ua tu I totonu. Fa mai le moli maua luka, fa mai ua vai atu I lato, fa mai ua le ngata I le fefefe, e fa mai ua matua ma tatau. Fa mai le moli maua luka, ua tu Iesu I lo ngā totonu. E fa mai ua whāte I lato, fa mai o le anganga ua lato vaaya. O I fo I tātou te vaaya ia, le alofa ia o Iesu I lona au soo. Ai o lo tātou wa ai fo I le vai o le au so Amen.
O leo wa lato wa ia le ali faola manu malo. E le pio Maria a. So fai Maria e opo na vai maifo ia te ia. E le pio so e to olua na iloa Iesu i le awala i e maufa mai. E le mu e o ta loto ina ua iai tātou fa atasi mai ia. Ai apia Iesu i to tono le potu e wha mai ua ati le na matata uma fe au so whate i lato o le anganga. Ai whalonga i upo Iesu, wha mai le whai unga le whai upu, ia o tau manu ia. Le nganga le whaola i ia whawhiwhi le muina loto o le au so. Peace be with you was his first words to the disciples. Fa mai le moni maua luka, o lo iai le moni maua luka upua Iesu, fa mai o fefefe i lātou, ma tatau, ma whate i lātou, o le anganga lava ia, fa mai upua Iesu, se a le mea o tau watu vale ai, se a foi e tutupu ai masalo i o tau loto, fa mai ia o tau vaava ai mai o lima, mo uvai, awa o lava le nei, ia o tau tango mai a te au, ma ia vaava ai mai, awa o le anganga e le ai sona a ano mani iwi, pei o au nei, ua o tau vaava ai i ai. A tato mata le moni mau a Ioane, fa mai whai atu Iesu ia o tau manuia, fa mai o whetalai atu lea mea, o na whaali atu lea ia te i lātou, o ona lima, malona i tū. E ui lava ina popole le au so, e ui lava ina whewhewe ma whaapeane whaate i lātou o le anganga. Ai wha mai Iesu i au tōmanuia. O na whape atu leo Iesu, wa ai mai o vaema o lima. Wa ai mai i manua sa wha manua ina, ona o le sasa le tā male wha sa tauroina. O vaenga o mai a tātou te whai tau, mana tua fo e upo Ioane, o lotu sia nei mea umaina ia tali tonu ai i tātou. A tātou whai tau hina upu ia, ona tātou i loa lea, na toa e tū mai o ia. E winga ese lona tino mai, ai fōlinga mai, o lona lava tino lea, a wālo o tilo le au so, pe wha mata e lea li whaola le au so, i ona manua. E wha mai alkorinito, e ese le tino wha alelangi, ese le tino whaale lalolani. O lea na whaapea atu ai o ia, o na whaali atu lea te ilato, o ona lima, malona i tū. Jesus revealed to them, as they were afraid, as they were thinking, is this a spirit? And he says in the book of Luke, it can't be a spirit, He says, spirits don't have flesh and bone. In the book of Luke, it even tells us that Jesus asks for something to eat. And he had broiled fish and honeycomb. A spirit can't eat. So he was in a resurrected form. So we need to understand, believers, that Christ was resurrected physically, but in a glorified body. Amen? It proves again that we serve a resurrected Lord. That this morning, we do not serve a God who is dead. We serve a God who is alive. Praise God. So this morning as we read and as Jesus says to them, see my hands, see my feet. Look at the wounds of the crucifixion. Ona whapea lea, whamaia lea tusu singa Ioane, ona oli ai lea ole auso. So their sorrow was turned to absolute joy. Praise God. Amen. For me, ona oli ai lea ole auso, ina ua lātou wa ai atu i lea li. E ui lava ina whaingatā loto ole auso. E ui lava ina lātou wa ai atu olo lātou a li i whaola. E for me, ina ua lātou wa ai ona lima ma ona vai, malona i tū. For me, ona oli ai lea. It says there in verse 20 that after he had shown them his hands and his feet and his side, then the disciples were glad when they saw the Lord. The disciples rejoice. Amen. Praise the Lord. That this morning we know that by the evening, by the time the first day had ended, by the time Jesus had revealed himself to his disciples, that he was able to turn their sorrow, their fear, into
joy because they have seen the risen Lord. Amen. O le vaenga mulmuli o tātou launga, o te whia tala noa ai i upu a Iesu. O upu a Iesu o maua i le whaipua lua suma tasi, lua suma lua, ma le lua suma tolu. Tātou whaitau whaatasi whai upu nei whamolmule ia. O na toi whetala i atu leo i Iesu i ata i ngātou, ia o tau manuia. Whapei o na awina o a ele tama, whapea foi o na awina. Ia whetala i atu leo, o na mānawa atu leo ia. Whapea atu i ata i ngātou, ia o tau talia le ngā ko ia. I lato umalanga tau te whaamanga luina ai a lato o na sala. E whaamanga luina ia lato. O i lato umalanga tau te tupea i a lato o na sala. E tupea lava ia. Le ni tai au, ina ua faailoa e Iesu o ia i le au soo ma faali lona tino, i lona tino toi tu mai ma ua li ua le whaanoa noa ma le matatau a le au soo i se oli i se fia. Ona iai lea o upu, pe o upu to mua ia lea li whaola po ana whaatonunga, uluai whaatonunga ia i le au soo ina ua toi tu mai o ia mai na ia woti. Tato te masani lava ona tato talatala noa i toe upu a Iesu i le mātai o luas malvalu ana upu i le au soo au le itoia fio ae o ia i le langi. Whamai o le nei ia o tau o atu e whainu umalava ma soo. Ma papati so atu ia te ila tau le suafa le tamā, male atali I male ananga pa ia. Whamai ia o tau o atu ia te ila tau ia tausi I mea uma ua o whai atu ai ia te o tau. Pia upu ia tātou te iloa ai le awina atu o le au soo e Iesu ina ia amataina le ngaluenga. You know, in these final verses we hear Jesus speak his first words after his resurrection as captured by John the Apostle. And we're familiar with Matthew 28, because in Matthew 28 there's the Great Commission. And we hear the very famous words that Jesus spoke to his disciples, and he says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." But this morning we also hear that Jesus echoes the same call to his disciples this very evening when he meets his disciples since his resurrection. I le nei tai au, e o lava I upo le nei tai au, tātou te iloa mai le awhionga pa ia le atua ma le whaamaumaunga Ioane. E fōlinga mai o loo iai fo'i lea bala au I ana ulua I whaatonunga I le au soo I lea fiafi. E tolu vaenga tātou te iloa I whai upu I e tolu. O le a tātou mata I ai whai wina I le tātou mata upu le nei tai au. I se vaenga tolu whaapea o upu a Iesu I ona soo. So these are Jesus' words to his disciples after they're rejoicing. The first time he says, "Peace be with you," is because they're afraid. The second time he says, "Peace be with you," is because they're too excited. So he's telling them now, "Peace to you, because I've got something to tell you." I te mua ia o tau manuia ona sa tumu I la tau I le whewhewhe e whamewhe poe luas pumatasi ona toe whetalai leo Iesu ia te I la tau ia o tau manuia. Fōlinga mai o le a amataina ona fofola atu e le li whaola se whiau tāua I lea fiafi. So le whiau mua o lo au mai e Iesu mo le au so I lea fiafi. Whamai o ia whai poe luas pumalelua whaapei ona awina mai o au ele tamā e whaapea foi ona o awina atu o tolu. O le tāua I o le vaenga mua o le o langa wala awina o le soo o Iesu. Le toa se folo le alo o iai I tutongo le potu I le afiafi. E le iai toma, muli ane, tuai mai toma. He comes 8 days later, Mr. Thomas. So it's only 10 of them in the room.
And Jesus says to them, verse 21, as the Father has sent me, I also send you. The first part of the call that Jesus gives to his disciples is that they are sent to share the saving gospel message. I say, if I be fair on a tattoo iloa te iloa ona o Iesu foi, o ia lava o le tangata awina. Na lefa mai upo Iesu, whaapei ona awina mai o wau ele tama. Fa mai le luka lona mta ape sefulu ma le iwa, alona fai upo se fulu. I le fai unga lava I le tala yasa kaio. Fa mai upo Iesu, a wā ua sau le atali o le tangata, e sa ili ma whaaola I le na lei loa. Le mafu anga na sau e Iesu. Le mafu anga na sau e Iesu o lo tatou maua I le Ioane sefulu ma le fitu a lona fai upo se fulu ma le valu I le tatalo a Iesu I lona whaaola. Fai mai, whaapei ona e awina mai iau I le lalo langi. Ua whaapea fo'i iau ona awina atu o I lātou I le lalo langi. O Iesu na awina e le tama ina ia whaataunu wina lona fina ngalo. A whamaile oru ai upo Iesu I lea fiafi I totono le potu, o maliu atu ai Iesu, tumu I lātou le fefefe, a ua lihua le fefe I le oli oli, ma whaape atu le li whaola. Whaape ona awina mai au e le tama, e whaape foi ona o awina atu o tō. Lalo mafu anga na awina mai ele alo le atua, na awina mai o ia, ina ia sa ili, ma whaaola, I le na le loa. Uso matua whaafine, e le isuia le wala awina le na o lowo o langa, ma lowo o langa, I le alii. O oe mahau, o le so ua wala awina, ma awina atu e le tama, ina ia sa ili, ma whaaola, I le na le loa. Pe tā lai le tala le lei, ina ia whaalongo longo le tangata whaalongo, ma ngā wai I le whaaola tana. The first call that we see is that Jesus reminds and calls out his disciples. In verse 21, he says, as the Father has sent me, I also send you. Jesus knew straight away that he was to send this group of men. Praise God. And he says to them, as he calls them out in Matthew 28, as he gives the Great Commission before he ascends to heaven in the record of Matthew, the book of John says, as the Father has sent me, I also send you. And we remember in the story of Zacchaeus, the story of Zacchaeus. And right at the end of that story in the Gospel of Luke, it tells us that Jesus came to seek and to save that which is lost. And in John chapter 17, Jesus prays the same thing to the Father for his disciples. Verse 18, he says to the Father, as you sent me into the world, I also have sent them into the world. Sent to what? To continue to share the saving gospel of Jesus Christ. Brothers and sisters, may we be encouraged today by that first part of the call, is that we're still called to share the saving gospel message of Jesus Christ. Whapei ona awina au so I lea tai au, e whapea fo'i I tātou o malava. O I tātou o tangata awina, ina ia whapea ona tātou moli mau, le tala le lei, o loo ia Iesu Keriso. E le isuia le o langa awina Amen? Praise the Lord. For my whaipoe lua suma le lua, wa ia whetala yatu lea mea, ona ma nawa atu lea o ia, ma whape atu ia te ilato, ia o tau talia le nganga pa ia. O vaingalo na lua, o le nganga pa ia, na whaaupe ngai nai le ngaluenga ale au soo. Amen. I lona uluai, I ana uluai upu, ma na uluai whaatonunga, na ia whaatonu I nai le au soo, wha mai, ia whapei ona awina atu, awina mai o au ele tama, e whapea foi ona awina atu o tau. Lua, wha mai ona ma nama atu lea o ia te ilato, ma wa whapea atu,
ia o tau talia le nganga pa ia. Mana tua le amatanga o le ngaluenga a le ali faola, Ioane mua whaipu tolu suma le lua, wha maile moli maua Ioane le papatiso, ua o moli mau foi Ioane, ua whaapea, na o iloa le nganga ua whioifo me le langi peise ise lupe, ua nofo I Iona lunga. I le amatanga o le ngaluenga a le ali faola, na tātou wa aia le nganga pa ia. Praise the Lord. Ai whaapea foi le au so. O le au apo sitolo nei, o le a lātou a mataina ma avea ma whaavae o le e ka le esia. Ma ua whaapea atu Iesu, ia o tautalia le nganga pa ia. Le nganga pa ia le na tala noa Iesu I le neiva yaso a toa. Mana tua foi le a o a ngai Iesu I le whaasata roina o ia, ma tau koe suma wha, tau koe suma lima, tau koe suma leono. Fa mai o te alu, ai o te awina mai le nganga pa ia. E awina mai le tama le nganga pa ia. Wai le nganga pa ia o le fesoa soani. Lea o toi tu mai o ia I le aso tolu. Ma whape atu. Whape ona awina atu a ue le tama. E whape a foi ona awina atu o tau. Lua ia o tau talia le nganga pa ia. Uso matua whaafine I logo langa whaatua tua. I le ngata o oe mau o le tangata awina. A ia vei tātou ma tangata whaahau pengaina ele anganga pa ia. Ma nei ia le fesosoani mo tātou wā. E whaahau pengaina I tātou. E mawhaia I tātou le ngaluenga a le atua. Pe a whaatumuina I tātou ele anganga pa ia. Ngaluenga mua lona whaipo e valu o loo iai le whaitau. Ai mauai o tau le mana. Upo Iesu I le au so. For me ai maua o tau le mana, pe a whioifo le nganga pa ia I lunga ia te o tau, e pai poi o tau ma moli mau ia te au. Yerusalema, Iutaia o Malava, Samaria, e o lava I le tulu inga o le lalolani. A lewa I eita tau le tai au le ni. O lea o mai I le tulu inga o le lalolani le tala le lei. Aisea, ono le au apo solo na whaatu muina I nga tau I le nganga pa ia. Me whi au le tai au, le urua I whaatu nunga o le tai au, mumua. Whape ona au wina o au e le tama, e whape foi ona au wina atu o tau lua. Ia o tau talia le nganga pa ia. Whamaile roma e valua lona whai upu a Paulo I le e ka le sia. A o tau te le I la le tino, ai la le nganga. Pe a whai e nofo le nganga o le atua I totonu ia te o tau. O le tangata talitonu, o le tangata e iai le nganga o le atua I totonu ia te ia. E le ma whai ona ta ua I tātou o le tangata whaatua tua au noa ma le nganga pa ia. Pa mai Iesu, ia o tau talia le nganga pa ia. His first words to the disciples this morning was, as the Father has sent me, I also send you. Echoing the great commission of the Gospel of Matthew, he says to them, as the Father has sent me, I also send you. But the second part of his statement this evening is in verse 22, and he says, and when he said this, he breathed on them. And this is a beautiful picture. Remember in Isaiah, when the prophet Isaiah talking about Israel, and God breathed on those dry bones. Remember Adam, when God first created man, God breathed on Adam and he came to life. That's also the imagery here. Jesus breathed on them and he says, receive the Holy Spirit. First of all, he reminds them, you are sent to share the gospel. Second of all, he reminds them that they are enabled by the Holy Spirit. Jesus' ministry also started with the Holy Spirit. John 1:32, John the Baptist, and he claims John the Baptist, and he says, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained on him. The Holy Spirit was present at the beginning of Jesus' ministry. Praise the Lord. This whole week we see that as Christ was preparing for his departure from his disciples, he was telling them in chapter 14, chapter 15, chapter 16, that I will go, but I will send the help. Who was the help? The Holy Spirit. Amen.
So those are the key messages, the first two messages of his resurrection to his disciples. Number one, as the Father has sent me, I also send you. Number two, receive the Holy Spirit. That we are enabled, believers, the same with us. That because we believe, we are filled with the Holy Spirit. Amen? Romans 8 verse 9, it says, the Apostle Paul writes to the church and he says, but you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. The Holy Spirit indwells us as believers. Because you can never say that you're a believer without the Holy Spirit. Praise the Lord. Amen. And that's a good challenge for us as believers. Every day that we pray that we are filled by the Holy Spirit. Because we can't do it on our own. Praise God. Amen. Amen. And when we first believed, Paul says that we're not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Amen. Amen. Malabainga mulmuli, whamaini whai poe luas fulmanitolu, ile nei tai au. Oi lato umalava tau te whaamangaloina ai a lato o sala. Whaamangaloina ia I lato. Oi lato umalava tau te tuu pea ia I lato o sala, e tuu pea lava ia. Ole ulua I whiau ale whaola, maulua I upo al whaola ina ua toi tu mai, o whai atu ia Maria, ta watu ia uso, o lo ua tama, ma lo o tau tama, o lo ua tua, ma lo o tau atua. Ina ua lato mafuta, I to tono o lea potu I lona tino manu malu. Whamai Iesu, whauta, a pe ona awina atu au ele tamai, whapea foi ona o awina atu, to lua, ia o tau talia le nganga pa ia. Ai tolu, whamai le vaenga tolu, oi lato umalava tau te wha mangaloina ai ala tau wanga sala. E wha mangaloina ia I lato. Ma o I lato umalava tau te tuu pea ia ala tau wanga sala. E tuu pea lava ia. O le vaenga tolu, o le vaenga lea e wha mautuina ai a toa lava leo langa o le so. O le vaenga lea, ina ia whaapea ona lātou tū mau I le tala ina o le whaamangaloina o anga sala e ala I le whaatua ia Iesu Keriso. O le vaenga e tolu, ina ia tū mau le au so I le tala ina o le whaamangaloina o anga sala e ala I le whaatua ia Keriso Iesu. The first part is that they are sent. The second part is that they receive and filled and enabled by the Holy Spirit. The third part is that Jesus commissions them or sends them filled with the Holy Spirit to continue to preach forgiveness of sins that is found in Christ Jesus. Amen? Amen. Na whamai upo Iesu I le luka alona mta upo e luas fulu ma le wha, alona whai upo e wha se fulu ma le fitu. I le whai unga lava le moni maua luka, o lo iai upo Iesu, ina ia tala ina foi le sala mo, ma le wha maanga loina o anga sala, I nuu uma I lona I ngoa, e a mata mai Jerusalema. O le wha maanga loina o anga sala, tātou te maua I le suafa, ma le tala ina, ma le launga ina, ma le awa ina, o le suafa o Iesu. A wā o teini uma tātou te tala noa, ma tā lai le suafa o Iesu, tātou te tau ina atu wai, ua na o le suafa lea e mā ngalo wai anga sala. Praise the Lord. Jesus says in his final words, captured by Luke, in verses 47, his final words captured by the Gospel of Luke says that repentance and remission of sins should be preached in his name. Amen. Praise the Lord. Amen. That not only that they were sent, not only that they are filled with the Spirit, but disciples, you need to preach forgiveness of sins in the name of Jesus. Amen.
Praise the Lord. Amen. It's not preaching prosperity. It's not preaching blessing. It's not preaching healing. It's preaching the forgiveness of sins. O le mea lea lo whaapea o na tau ina atu e Iesu I leo so I lea tai au, po lea fiafi. O tau tangata awina, o tau tangata whaatu muina. A ia o tau tala ina pea lea, e whaamanga loina o anga sala. E leo le tala ina o whaamanu yanga e maua ia Iesu. O le tala ina o le whaamanga loina o anga sala e maua ia Iesu. Aisea, a wao le lalolangi o le lalolangi anga sala. O I tātou, sa tātou iai I le anga sala. Ai whaafetai ona o Iesu ua whaamanga loina ai a tātou anga sala. E le isuia le mata upu le nā uso matu whawhine. I le taimi e te tauina atu ai, ma moli mau atu ai, le whaolatanga, e te leo moli mau ina atu se ngoa o se tasi, po se whaamanuyanga, o lo e moli mau ina atu, e iai le suafa, e whaamanga loina auanga sala. That's the key. That it's in the name of Jesus, there is that you may repent, and there is remission of sin. There is the cancellation of our debt. All of us had a debt to pay, but Christ paid it for us on the cross. When He died, when He resurrected, He paid it. He said on the cross, it is finished. God's wrath was satisfied with the sacrifice of the perfect Lamb of Christ Jesus. But He said that we must still preach the gospel. We must still be filled with the Spirit. How do we know we are filled with the Spirit? It's the fruit. Amen. It's what your life shows. People need to know that your life has been changed. You can't be the same. You can't claim to be a believer and still be the same. No, there has to be a 180-degree change in order for me to say and tell someone else there is forgiveness of sin in the name of Jesus. Fa mai le la unga Peteru o lo iai I le ngaluenga se fulu. O upu nei le la unga Peteru, fai koe tolu sfuma le valu. Fai mai Peteru. O Iesu o le Nasareta, o le na whaauwina e le tua I le angana pa ia malemana, o ia sa whemariwai ma anga lelei, ma whaamalolo I e na whaato I laluina uma lava le tia polo, a wā sa ia te ia le atua. Whaita wina whai poe whasuma lua ma whasuma tolu. Wana polo ai mai fo ia te I mātou, e tala I atu I le nuku, ma moli tino atu, o ia lava le ua tō fia e le atua e whai ma whaamasino I e ola mai e oti. O moli tino ina mai o ia e le au perfeta uma, ona o lona suafa e maua ai le whaama ngalo o anga sala, a e whaatua tua ia te ia umalama. Le launga lea Peteru, o ai Peteru, le so o Iesu, le so o lea sa e tutono le potu le po lea, le so o lea na whai atu Iesu, I le whai upu e lua sfunma le tolu o tatou whai tau. O I latou malawa tau te whaamanga loina atu wala atou ang sala, e whaamanga loina ia ia I latou. Wha mai upu launga Peteru, ona o lona suafa, o ai le suafa, Iesu, ona o lona suafa e maua ai le whaamangalo o anga sala. O le suafa o Iesu e mangalo ai ata atou ang sala. Launga Paulo, o tā upo e se fulu ma le tolu, a lona whai upo e tolu sifun ma le valu. Wha mai upo le launga Paulo, I le ngaluenga le sifun ma le tolu, a lona whai upo e tolu sifun ma le valu. O le nei, se mai, le au soe, ia o tau I loa, ua fola ina yate o tau, le wha ma ngaloina o anga sana, ona o le nei tangata, o ai le tangata, Iesu Keriso. E o I soo ma Paulo o e na wala a wina e Iesu Keriso na lātou tū mau I le tala ina o le whaamanga loina o anga sala I le suafa o Iesu Keriso. O le o tātou e whaamanga loina anga sala ai o le tala ina o le suafa o Iesu
e aia aina ai le loto o le tangata, maliliu ese mai le ala leanga, maliliu ese mai le ana sala, ai fo i atu I le tama. Praise the Lord. The sermons that were preached by the apostles and the apostle Paul in Acts 10, verse 42 and 43, the words of Peter, he says this in his sermon, and he commanded us to preach to the people and to testify that it is he who was ordained by God to be judge of the living and the dead. To him or the prophets witness that through his name, whoever believes in him will receive remission of sin. That was Peter's sermon. Paul's sermon in Acts 13, verse 38, he says, therefore let it be known to you, brethren, that through this man, who's this man? Jesus. Through this man is preached to you the forgiveness of sins. The message has not changed. That you and I as believers were sent. That you and I as believers are indwelled with the Holy Spirit. That you and I as believers must continue to preach the forgiveness of sins in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, our resurrected Lord. Amen. Amen. You know, whawhetala yatu Iesu ilona au so ile neitai au o ilato umalava tau te whaamangaloina ai ala tau ang sala e whaamangaloina ia ia ilato o ilato umalava tau te tuu pe ia i ala tau ang sala e tuu pe lava ia. Remember, e iai le whaasalanga o le tangata e le whaatuatua o le tangata e le talitonu. We still do our role because there will be believers, genuine, converted hearts, but there will also be a whole lot of other non-believers. Jesus says, wide is the gate, broad is the road that ends up in damnation, in condemnation. Le tua manu maro le olo tatu o ai fai winga le tatu matau pu le upo Iesu I le Luka lua suma fafa I pe fasuma fitu fa mai Iesu ina ia tala ina fo I le salamo ma le faamanga loina o anga sala inu uma I lona ingoa. Luke 24:47, and I just want to highlight this verse to finish us off today, that the repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations. Praise the Lord. Amen. Amen. Tato tula I mai le nitai au. Le nitai au ua e whaalongo, ua o whaalongo, ua tato whaalongo I le upua le atua. Ai o le loto le tangata, na o le atua na te sila fia. O le tatalo fo I lea e mawhai ona fesoasoani I lo loto. Fesoasoani a te oe, o lo e mana o mia le whaamarosi I le atua. So swani fo ia te oe o le o lo whaia lau fili filinga. Le tangata o lo whaapea ona le iloa. Oh, te le iloa pe I ua o talitonu whaamaoni. A o tato whaalongo I le tai au le nei, o le whaamanga loina o anga sala, o loo I le suafa o Iesu Keriso. So le tatalo fo I lea, o le tatalo e whaia lava I oe. O le au taitaina e fisosoani ai lo mafufau, ma lo loto, ma lo wanganga, e whaamaoni I ai e mawhai lava ona langona e le atua lau tatalo. Today let us pray. Let us pray together and let this be a prayer from your heart. In this prayer, if you're genuine about it, it's the Lord that hears your prayer. Amen? Amen. Amen. So tato talo whaatasi I le nitai au. Whaftai tele te mā, I lo wanga lelei, ona o lau upu, wa o whaalongo ai. O lau upu, e iai le mana, wa o whaalongo, I le toe tū, o le ali'i whaola, o Iesu Keriso. Wa o langona, I lo loto, o au,
o le tangata ngasala. Wa o whaalongo au noa maoe o te oti o te alu i le malaya. A ua nao le suafa o Iesu e iai le whaamangaloina o angasala. Tama, o owilo nei, o au o le tangata ngasala. Ua o sau iate oe, o oe lava, o te ola ai. Talia mai au, ina ia o wola, mo oe. Whaafetai tele, i loa lofa, iatea. Lord, I thank you for your word. I have heard, and Lord, I come and I say to you that I am broken. I am a sinner, and I have heard that it is only in the name of Jesus there is the forgiveness of sins. I believe in the name of Jesus, and I thank you for your salvation. Praise God. I pray this prayer in Jesus' name. Amen. Whaafetai tele tama. Di ia oe tama una o lo wanga le nei. La upu wa mātou whaanongonongo ai i le nei tai au. Le lia noi mātou ma le nganga pa ia. Mātou tele mawhaia se mea. O i mātou fo i o tangata awina. Ma ia mātou i loa e au peo na mātou tala ina pea le whaamangaloina o angasala e ala i le suafa o Iesu Keriso. Le suafa lea o le mātou whaola lea o toi tu manu malo mai i le neitai au whaamanatu. O le ala leo le mātou fiafia, o le ala leo le mātou oli oli, o le toi iai se fefe, a o mātou oli oli, o na o le ali i whaola toi tu. Pia lo suafa nei maso o me o whaavavau. Amene. Amen. Tatua lalo me lalo whaftai.